بازداشت و محاکمه‌های اخیر را در تقریبا 3 ماه اخیر بعد از حادثه‌های بدخشان در تاجیکستان پیگیری میکنید و خلاصه‌تان نظرتان درباره این بازداشت‌ها، محاکمه‌ها، حکم‌ها چی است؟ البته پیگیری میکنیم. به فکرم تمام اهالی تاجیکستان که دسترسی به اطلاعات بی‌غرض و صاف دارد، هرچند که این خبرها ناپورا هم باشند، این خبرها رو، این عامل‌ها و همین حرکت‌های تفتیشاتی و محاکمه‌های سودی رو پیگیری میکنند. ما هم پیگیری میکنیم، کوشش میکنیم که اقلاً یک معلومات بیشتری پیدا کنیم و تمام همین حادثه‌های اخیر، همین بازداشت‌ها، مناسبت‌های اونها، مقامات قدرتی با افرادی که بازداشت میشوند، پرونده‌هاشون محاکمه میشود، ما یک فشار بالای جامعه شهروندی حساب میکنیم و سببش اون میباشد که مقامات قدرتی، اعضایان حکومت یگان معلومات پورا، دقیق، معلوماتی که کافی هست برای جامعه شهروندی تاجیکستان درباره این پرونده ها نمیتونند. فقط یک گپ‌های عمومی گپ میزنند به دلیل، به اساس، هرچند که وظیفه دار هستند اساس‌های بازداشت، دلیل‌ها رو پیشنهاد کنند و البته که هر یک عقل سالم فکر میکند که در اینجا فقط فشار است. فشار است نابود ساختن جامعه شهروندی، برطرف کردن تمام افرادی که قدرت به تنقید دارد، قدرت به آواز کردن، بلند کردن آواز خود برای حقوق، برای حمایت حقوق و منفعت‌های خود را دارند. اما مقامات دلایل‌های خودشون رو به هر حال میگویند، میگن که این افرادی که حالا بازداشت میشن، محاکمه میشن، بیشتر اعضای گروه‌های جنایی هستند، مثلا در گذشته و یا در این چند سال آخر، چند ماه آخر جنایت‌های صادر کردند. به این چی میگید؟ اونا فقط میگویند که فلان آدم اعضای گروهی جنایتی هست یا اینکه تشکیلاتچی یک اون گروه هست، رابطه دارد با پیمان ملی تاجیکستان، با گروهی 24 که نمیدونم حزب نهضت اسلام. فقط گپ است، دلیل نیست. رابطه نه فقط یک فکری مفتش و پروکورور است. رابطه که باشد باید دلیل ها، یعنی که اقلا همون مناسبت های آنها باید نشان داده شود به طریق نمیدونم SMS می، آنها به یکدیگر خط می نویسند، آنها به یکدیگر تلفنی صحبت کردن. مثال یادی میگیریم، متهم میسازن که علیم شیرزمانوف نمیدونم چند هزار مبلغ به اعضای همین کمیسیه 44 روان کرده است و در نتیجه همین هم گویا اعضای کمیسیه 44 بازداشت میشوند، بازپرسی میشوند و زیاده از 10 نفر اونها زندانی میشوند. ولی کنی همون اساسایی که به جامعه نشان داده شوند، کنی همون گفتی روسا انتقال مبلغ و پیرود با واسطه چی پیرود کردن، از نام علیم شیرزمان این مبلغ اومده است یا اینکه این نشان داده نمیشود. یک با مانند همون پرونده‌های اعضای حزب نهضت اسلام، پرونده‌های بزرگمهر یوروف و دیگر و دیگر که به یگان اساس مردم رو فقط با گفتن، فقط با لفظ گفتن یک خیالات خودشون میگیرند و زندانی میکنن، نسبتشون پرونده آغاز میکنن. اگر خبر داشته باشید، دیده باشید، بسیاری از آنهایی که در بدخشان بازداشت شدند در مدت‌های خیلی کوتاه به مدت‌های طولانی، به 17 سال، به 18 سال، به 8 سال یا که به حبس ابد محکوم شدند، به زندان انداخته شدند. به نظر شما سبب چنین حکم‌های دراز، حکم‌های طولانی چی است؟ سبب اساسیش رو من در اون میبینم که سیستم عدلیه، سیستم اجرای جزای جنایتی، سیستم اصلاح محکوم شده ها از همون راه و روشی که در دولت دموکراتی هست بیرون برآمده است و یک به سیستم رپرسیوی، جزادهی، فقط جزادهی مبادل گشته است. در اصل مقصد اساسی به جوابگری کشیدن، جزا دادن انسان، زندان کردن انسان، این اصلاح این شخص می باشد. وقتی که یک کس رو به 18 سال، به 28 سال، به 30 سال زندانی میکنن، من باوری کامل دارم که هیچگاه از زندان این آدم اگر برایدم سوق و سلامت، هیچگاه این آدم اگر جنایتکاری اصیل خیر باشد، هیچ وقت اصلاح نمیشود. یک خصومت، بدبینی نسبت اقلا کارمندان مقامات قدرتی، نسبت مقامات سود،
адлия, муфаттишон, прокуратура ба худ пайдо мекунад ва ин ҳис як рӯз не як рӯз дар шароитҳои ҳамон мусоиде ки шояд пайдо шавад берун мебарояд, як ҳодисаҳои нохуш мумкин биёрад ба Тоҷикистон. барои чӣ ин қадар муддатҳои тӯлонӣ медиҳанд? хеле гуфтам, ин як мақсад ҷазо додан, тарсонидани шахсоне ки ҳоло зиндон нашуданд, чунки эътироз накунанд, баромад накунанд ба мисли ин нафарон дар бораи ҷиноятҳои мақомотҳои қудратӣ гап назананд, мисол дар бораи ҳуқуқ ва озодиҳои худ овоз баланд накунанд, дар бораи коррупсия гап назананд ва ҳоказо мебошад. албатта ки қонунгузори ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгариро ба як муддати муайян муқаррар накардааст. навишта мешавад ки аз 12 мисол мегирем то 18 сол ҷавобгарӣ пешбинӣ шудааст. бинед ки судҷиҳо дараҷаи болоро мезананд. ҳоло он ки имконият доранд ки 12 сол зананд, ё ин ки мутобиқи моддаи 63 кодекси мурофиаи ҷиноятии Тоҷикистон аз ҳамин моддаи аз ҳамон нормаи поёнтарин метавонанд ки боз поёнтар кунанд, ё ин ки умуман ҳамон ҳукмро дигар хел кунанд, тағйир диҳанд ҷазоро. вале инро мо дар вақтҳои охир умуман намебинем. мебинем ки фақат система ба системаи репрессивӣ табдил дода шудааст ва бояд ки тарс водор карда шавад, тарс пайдо шавад дар байни аҳолӣ. дар гузашта ба ҳар ҳол мо шоҳид будем ки чунин парвандаҳои пурсару садо, парвандаҳои баҳсбарангез, баррасии ин парвандаҳо дар додгоҳҳои Тоҷикистон ба ҳар ҳол муддатҳои дароз, моҳҳо ё ки ҳафтаҳо дароз мекашид. наздикои ин афрод, вакилои мудофиаи ин афрод ҳақ доштанд ки аз болои он шикоят кунанд, бозбинии ин парвандаҳоро талаб кунанд. вале мо дар вақтҳои ахир мебинем ки ҳукмҳо дар як ҳафта, дар 2 ҳафта, ҳатто аз ин ҳам шояд камтар ҳам парванда тафтиш мешавад, тафтишот поён меёбад, ҳам муҳокима мешавад дар додгоҳ ва ҳукм эълон мешавад. чаро ин қадар зуд? дар ин ҷо ман чанд омилро мебинам. якум ки омили ҳисоботталабӣ аз мақомотҳои қудратӣ ва мақомоти судӣ аст. системаи давлатдории ҷумҳурии Тоҷикистон айни ҳол аз системаи давлатдории иттиҳоди шӯравӣ, ҳам давраҳои ҳукмронии Сталин ҳеҷ фарқияте надорад ва як планови система аст. нақша дар болои ҳар як корманд ҳаст. корманди бозрасии давлати автомобилӣ бояд фалон қадар протокол карда ба раисаш пешниҳод кунад, муфаттиш бояд фалон қадар парвандаро баррасӣ карда ба прокурор равон кунад, прокурор бояд ҳамин қадар парванда аз рӯи нақша тафтиш кунаду тасдиқ кунаду бо фикри айбдорӣ ба суд равон кунад ва суд дар навбати худ бояд фалон миқдори муайяни парвандаҳоро дида баромада як ҳукми худашро барорад. дар ин ҷо якум омил иҷро кардани нақша ҳаст. дар муқаррароти кодекси мурофиаи ҷиноятӣ муҳлатҳои мурофиавӣ ҳаст, яъне ки муҳлатҳои муайян ҳаст барои дида баромадани чӣ баррасии тафтишоти пешакӣ. мисол якум муҳлат ин 2 моҳ ҳаст, то 2 моҳ, яъне маъно дорад ки то 2 моҳ бояд тафтишот хотима дода шавад. муҳлатҳои баррасии парванда дар марҳилаи судӣ ҳаст. азбас ки дар ҳодисаҳои охири дар Хорух рух дода ва вобаста ба на фақат дар Хорух, аллакай мо метавонем гуфта вобаста ба бадахшониҳо, чунки медонем истирдодҳои ғайриқонунӣ, фаъолони Бадахшон хеле аз хориҷа истирдод карда мешаванду дар Тоҷикистон ҳукмҳои тӯлонӣ мегиранд. дар ин ҷо нишон медиҳад ки як шумораи зиёди калони парвандаҳо, мумкин зиёдат таги 1000 парванда бошад ва ҳеҷ имконияте нест ки тибқи ҳамон муқаррароти асосии қонун муҳлатҳо риоя карда шаванд. бораи ҳамин кӯтоҳ карда мешаванд ва касе ҳам ба ғайр аз мисол шумо ягон ташкилоти байналхалқии ҳифзи ҳуқуқ дар бораи ин сухан ҳам намегӯяд. шикоят кардан аз болои вайрон кардани муҳлатҳои мурофиавӣ дар Тоҷикистон ягон фоидае надорад, чунки ҳамон вайронкунанда ҳамин аризаи шуморо баррасӣ мекунад. ва яке аз омили дигараш ин бениҳоят суст шудан, ё ки умуман гӯем набудани адвокатураи тоҷик вобаста ба парвандаҳои ҷиноятӣ аст. адвокатураи тоҷик қудрати шикоят кардан, қудрати сухан кардан, қудрати ҳимоя кардани на фақат зерҳимояи худ, балки худашонро надоранд. барои ҳамин ягон шикоят нест, ягон вокуниш нест
мисоли оддӣ ман метавонам ба шумо ҷавоби саволи чӣ мегӯянд обратне диҳам ки оё шумо дар бораи адвокатҳои ҳамин боздоштшудаҳои фаъолони Бадахшон хабар доред? Ки ҳастанд онҳо, аз кадом коллегия ҳастанд ё ки не? Касе хабар надорад, барое ки онҳо аз тарс на худашонро номашонро ифшо мекунанд, на ягон ҳимоя ҳам мекунанд. Барои ҳамин вақте ки ҳукумат чунин парвандаҳоро дар муддати 1 ҳафтаву 2 ҳафта баррасӣ мекунад аз боздошт то баровардани ҳукм, касе дар бораи ин гап намезанад, шикоят ҳам намекунад. Ва ҳамин як бор дигар водор мекунад ки ҳарчи тезтар ҳамин шумораҳои парвандаҳо дида баромада шавад, боздоштшудаҳо зиндонӣ карда шаванд, то ин ки ҳамин масъалаи Помир, вазъияти Помир аз байн бурда шавад, дигар дар бораи ин касе гап назанаду сухан наронад, боз ҳамон рақсу бозиву дигару дигар дар ҷумҳурии мо давом дода шавад. чаро ба рӯи аксар парвандаҳо махсусан солҳои ахир муҳри махфӣ мезананд? чаро аксари баррасиҳо дар СИЗО дар боздоштгоҳ гузаронда мешаванд ва касе роҳ дода намешавад? ҳатто баъзе аз наздикони ин боздоштшудаҳо шикоят мекунанд ки худи онҳоро дар рӯзи эълони ҳукм ё дар ҷараёни баррасии парвандаҳо роҳ намедиҳанд. яке аз сабабҳои асосияш кам фаъолият, суст фаъолият ё ки гӯем умуман бефаъолияти адвокатураи тоҷик аст. чунки ҳимоя карда наметавонанд, на танҳо гуфтам зерҳимояро ҳуқуқҳои худашонро наметавонанд дархост нависанд ва ҳам дархосташонро ҳимоя кунанд оиди он ки охир бинои суд ҳаст, бинои суд сохта шудааст, ин қадар маблағгузорӣ карда мешавад судҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, чӣ аз худи Тоҷикистон, чӣ берун аз он. Пас чаро шахси бегуноҳро наметавонед шумо дар бинои суд суд кунед? чунки шахси бегуноҳ, барои он гуфтам ки то ҳукми суд ба қувваи қонунӣ надарояд, шахс бегуноҳ ҳисобида мешавад. дар бинои СИЗО, паси панҷара, паси ҳамон деворҳои 2 метраву 3 метраву симхорҳо, пас аз 10-12 ҳамон дарҳои оҳанин, вақте ки судя ҳамон агар ҳам гӯем ҳамон судя беғараз бошад дарояд ва бинад ҳоли судшавандаро, аниқ фикр мекунад ки ҳамин инсон дар ҳақиқат гунаҳгор аст ки паси панҷара оварданд, дар ҳамин ҳуҷра дар паси панҷара аст, худашро дар чунин муассиса нигоҳ медоранд, яъне ки ин ягон гуноҳ дорад, хатар дорад. ин ягон нишондиҳандаи демократияву волояти қонун ё ки муқаддас будани ҳуқуқ ва озодии инсон нест. ин як дуюм омилаш. ва дигар омил ҳамин аст ки агар хештабо роҳ дода шавад, шахсони оддӣ роҳ дода шавад, намояндаи корпусҳои дипломатӣ, намояндаи воситаҳои ахбори омма роҳ дода шаванд, дар ин маврид шахсони алоҳида фикру ақидаву дар бораи ҳодисаҳои чӣ гуна тафтишоти пешакӣ гузашт, оё фишор шуда буд, оё ягон шиканҷа шуда буд, чӣ вайронкорӣ шудааст, ин ифшо мешавад, пайдо мешавад, ба берун мебарад. барои ҳамин барои нишон надодани хатогиҳояшон, барои нишон надодани оне ки ягон далел нест, фақат ҳамаш як ҳамин гапи пӯчу холӣ ҳаст ҳамин даъвоҳо, барои ҳамин паси дарҳои баста мегузаранд, махсусан боз дар СИЗОҳо мегузаранд. ман фикр мекунам ки ин одамон ин қадар ҳам хатарнок нестанд. ин мардуме ки чиз шавад, мардуме ки боздошт шуданд, мисол на он қадар хатар доранд ба мисоли ҳамон террористи норвегӣ Брейвик ба фикрам, барои куштани зиёда аз 70 ноболиғ 21 сол гирифт. бинед 21 сол гирифт, судаш чӣ хел мегузашт ва бинед ки судҳои мо чӣ хел мегузарад, дар кадом шарту шароит. нишондиҳандаи системаи репрессивӣ аст.